Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, dahar di bulan puasa orang sahur ya guys. Ya dog ceplok 2 biji guys, terus gorengannya juga guys. Lalabana ayah sintrong, sambal jengkol guys, sambal terasi, terus kuahnya ya guys, Indomie kari spesial guys. Oke guys, sebelum kita makan, sebelum kita santap, marilah kita baca doa dulu guys. Baca doa dimulai. Amin amin amin. Langsung santap aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Soal sambal terasi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sintrong kembali deh guys, sintrong soal sintrong sambal. Mantap. Ceplok dog. Mantap amat ya sambalnya. Kerupuk guys, bawa. Welcome guys.
Berterasi nggak ada obat guys, mantapnya saja. Mantap. Sedap. Silakan.
sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.